Assalamualaikum бағыттағы каналының көршілері. Бүгін 23 февраль 2023 жыл. Осы шарын Атеш таш базарындағы өңі жеміштің бағаларын таныстырамыз. Алма ұшты арзылап кетпеді башы. Қандай олдады? Сірімін чоға көй олауыз. Ұшыл алмар 20-дан сатылып тұр. Средний алмар 20 сом. На çoğun kaç odası? 40. Kemi oladı. Kemi var. Şulardan 15 son verirken. Cana tanımayadız. 15 son. Şunlar çoğun ağırlıklar 40 son. 28 değil. Şular 28. Aldın bırak. Aldım. Tartı tarazın var mı? Tarazın. Bir halsi. 45 son satıldı şuluk koyuyorlar. Öte sonu çoğun. Ne kadar bozar mıyız? Yo aldım bunu. Alıp durman akşam. Şunun barı. Olmaz bir adamı. Yok. Средний алма 20 сомдан сатылып тұр. Жанатан средний. Ушунун эле чоңу. Skoçta attılar. Skoçta. Olda da kalma. Alma 40. Hakan. 30 сом сатылып тұр. Alma 400. Oldan albayız da biz bir kandan alalım. 30 сом. Zamaylı sen der 55'ten de atarsın. 65 сом дейді койканы. Ben bir kırıp alalım. Ошодан кетип калат азыр баарды турабыз ге. Көк алманын майдасын 15 сом беріп тұр. 15. Өте деле майда емес екен. 35-тен бет атқан бойканың средний. Baksana sen bir de. Алма biraz арзандап тұр. Бишкекке салыштырмалы 10 сом арзан екен бұл жақта.